hima friend my ande nana ya dance pudo wo mu fie ade kwan so na machines bi na egu no what police barrier na contract and wa friend say wa mama ye kwan na hima friend no wanfa wa meyi ne nema mfiri hima friend no wanfa friend of five hima friend no wanfa of five no wanfa say be ya pay o say wa mama yi mfidi mfiri me fie ho a o cha me ni boy me say nana ya dance pudo free contractor wanfa so identity DC friend na wanfa friend omu onfa wonya hwe no oni say woni tumi but asase de ewura friend na obefa ni say wo no obekọ but na ya dance pudo friend na esese wo ba obeda ka che say osaje force ade your doctor Jimambadu wa friend wo contractor wo ya akwan we na o se me mba ti duma answer ti amada be ade time so for no su enso to a omunko percentage now percentage now so some funding near him obekwa na this assembly na waje percentage no waje ewie no saving cry na eba minim ba bia epia ekwo se free hair anso a minim de enti a wonfa kwame that's what I want to see say source of funding no free aba bia free na bemma hu de enti a wonfa ko kwame in construction menya contractor in construction your duration right after say violation of duration is abrogation or I say violation of duration is abrogation say ya can't say we contract we bosomi nsientam na say enye bibia na ye by natural disaster and ama wuntimi enwia the law states that obetumi abrogate the contract no utimi faso na vo twa the contract no o dey am different contractor and this for penso new do makoto krunkwan no na wo same sinsem na say me twa no say sa kwan no baby a woduru hanya bridge no ho sisi na bridge no ma ye na bridge no ma na different contractor bi na be ye yo ye beto about 2019 ho no and oba kwan so oba be yes bridge ni so no ono so pabam and ma ono dem contractor foforo e wo ma fa mofo you can't do this in Domahinkro yeah beto aba no you can't do this in Domahinkro you can't even do this in Sunyani East na ko arapa ma che na se me MP be fra wonfa me MP be fra won betima ka se wonfa ka beto ka kankan na ko mai wo nyina free ma che obefa BC there MC there ya ko ma che ye nua na kwanta bi se nyame adomi pu na me Sunyani is MP eh jajai obefa tobo okay I am a suspension kwame HR sorry dey ti am say tobo ne say nyese ofre na onfa wo ebia na ayonkofa bi wo ho personal ayonkofa outside adwuma o de amane say onye ono e powerful eno no obefa what you say ofre me na manfa ejina ne ma bebre so ebia ma ye busy baby kura makwa baby awa ye busy ti baby ani punishment baby ani punishment untumi fa kwa that moment bia later on obe responding a o me kan kire wo say wo frɛ back da bi o say da bi o so frɛ na on fa o ti kwidi e na bi o nso so ebetumi aba say adwuma na wo de ama me no waka kyerem say by Friday na ma ye adwuma na wie e na ne ya woda na nru awukoda me call ho no hwinsiye ti me fra waka kire say adwuma na wo say Friday no wa wie o e na nru awukoda ya nso me firi ho no show bi ankoso me mfa because me nya ma sede okay ubebisa me e na ebi nso so a me contractor a wo de adwuma ama me wo de me ka stereo wo de me ka untuaye enti me nya hu call na they say won first sika ne mai no ka kire me fa na ka na wo on am sika ne mai na fra me na dey won first sika ma me to be me mount pressure on me say kokoye kwan no yes ko fa news ne ma sika na wo boss fra won fa enonko we de sika ne mu sika ne mu ai obi an na ho odin enti metumi aprefan obi an na ho odin metumi de misika akwa assignment e wo koto kroma ba me ba na mako AC ho ma fill necessary documents na mako akwaje me TNT what you say then now koda impress na de ko no obetumi say o impress ne ko na say AC entwa ya ofra wa wonfa eno no wakwa ba wo we de ye ntiase apam sika ne so mu odunya 10 series won asem ne ye ka 10 ye obi ahwo de 20 series won asem ne ye na ko obi ane na ho odi ye millions of cities me 10 na hu ya me pa
Hey, sister. Fata telephone friend say opese obisa no ebia ukrom kwan bi so obefa. It depend. Said in your depend. Woni ne mie no ayonko fe da wontem. But wono so nim pepe say. Make us all make us ukrom hina say. Make us all. Ya can see ne. And contractor bia na say. Eti na make us a friend no. O ka say Sunyani East de obefre no onka so onfa da. Oze. O ka say Sunyani East. Say pass say be frɛ onfa. Sunyani East wan. O sana na o ka say ukrom Sunyani East. Wan. Say obefre contractor bia na so obefre MP bi na onfa. Enya sana me kan. O ka ne say. Yes sana. But Sunyani East MP sa. Ofre contractor obefa. Eti da ben ofre contractor bi su bisa. That means say dem na mpese me drive mu koduru nyina ne say. That means say bi e kwan sisi odomasi de no ye ofre ne contractor on fenti ana aka obeboa ana me se MP de ofre obi obefa enti se kwan bi aka ho a onim de ti aka ho ha ena MP na ka kire kwan asma me ka no nte asma me ka no nte ase MP na ka kire kwan se contractor na o yi do ma koto kwan no me de me frɛ na ofa ana me che o say MC your ha ne de ratio and proportion also friend na onfa enti na adwuma na MC hwan ya Kusibodi West Kusibodi ana me say also friend na onfa enti adwuma na ka ho ana me say ha de o friend na obefa enti eni say adwuma bi ka ba bi honorable member of parliament yes o friend hwan ya na ofa contractor ofa enti say adwuma bi ka ba bi na akosi sen ena o ka kire say denti ani do makoto krunkwan sen enti na me say enti eni say adwuma bi ka ba bi nti say adwuma bi aka ba bi a na e bo apaya na what I say bakawi kwame na bi baba nya ko on de enti na me kira yewura lesbo no on na ye domase kotra de enti akwan anu a kotra de enti afo efre emamfunso bitime ekirem se mfunso abakwan nim mfunso abakwan ne kwan ma apopo ana me konya lesbo na nkasa menya lesbo na nkasa kwame menya na nkasa no ana mbisa me se me detu na sa adenti na kwan na wo mo ye no ba bia ya apopo kotra de enti onya ndaje kire me mu ofre na ofa ofre eye adoma ofa se me kra mete facha mi o am already so mte ai adom contract onya sabi contract aketo o man Ghana ba me fafon frɛ na owa anema no ne kra o respond to me call no say o chia me na me ne di nkomo na me kan ya o mo kwan ba bia sentiment so nya okokodwi ho de ma wo mo no na o kyerɛ me mu say o mo nka ne ayi na wo kwan so nya o be sha se adwinti no o mu yi anya busan say alternative ya there because krodim ntimi nyesum za and it makes sense I'm na say mo yesum say me akra there when I say hobe yesum o me sha say yi nkania na homa no e wan fa from traffic light o me ni kakra na so mu e kosikro obeyi o yi nyina na odwiko hwan ya say o mo de kwan na ma contract enti o contract na de ama no da bia pipe bia fa bia na ye water works for adwuma o say o mo hwe ondo makoyo mo de awie ba no kra ba ko airport junction ho a onso mo kwa adom contract na adwuma ne say onye kwan and Ghana ni bia so right ni say ese onya access to on ka so be team jasimo me say na me kirem enti ma me so me de monolandi so ache o de ma wi no so landi ka say me de ne say o so mo hwe kwan a on be fa so mo yi nkania na esum nya dai enuru ne ye manfo enti no hu no mo ye dai gusu di hu dwuma no to mo wi a no ma ba be shas very well enti on ka say wo mu ba be yi nkania na wires na firi so abra wono nka say ye ba be da sumu wo mu pe ba bi a ana say emo betimi aye say be oyi ni na enne oye ya ena wo so ntimi de kwame yi adom contract no koje ye no ordinary friend saying feasibility studies combine ya kire ne say a dual carriage what I say eno no chese me yi afa ha enti those environmental ebe canon no it is the duty of the Sunyani West Assembly to provide the extra but what I say enti gates yo mbe yi niam ebe effect ni nyina no compensation ne as to sell light ne be back no is the duty of the assembly depend clause na adom ne so what I say contract enti ena two either say a clause or a clause no adom ntimi nya kwan for 1 year
abrasa area hon ye ninkania said the anopana kan onti ye nyankania oh nkania de kwam na beba enti say enti untimi nka say uyi I can say light in for na 5 years now we are expecting man 1 week kura ontimi nya saa de no okurum ha sankomo kwame 1 week kura ontimi nya saa de no okurum ha from senate eba be siduma sam na mu ho no so nkania ne wo ma affect wo nyina ye bebubu wo enuoma ne wo majapade no ekọ Sunyani East nso na ehwem wo make saa enuoma ne nyina ho enti se ye pentremu nkania na ye beda sum ene bibibia na e wo se ye kọ Sunyani East because omo no efri senate wo ba nyina no ekọ Sunyani East nimo this is an assignment verify for us na yehu alternative yeah the say empese man for yeah find out for us say alternative bay anomu because at the end of the day say omu yi ni nyina na say omu yi ni nyina na say ya man for the suma we will not be happy and in fact we will not let it go like that no NC kwame NC was Sunyani baby o say tumba a week na sunwo ho kra no hwede omoyo ekania ono anazo ekania ho kra hwede mobile phones awiawia ne snatches de sunni ni so masa untimi mfa nkania ntwa residence hu nhia na meka kire say ye kwanti ye nasu na mukra mu ni nkania dada me say Sunyani West o fa kroni mu a on baby o my new rules light ni chen kama na rewura baby e ko police for no no on mu dan bi na say o police o mu yes baby o mai obogu ozum na barrier no kro mo to kra me kan kra jo say MC ba kwa wa sha akwanya chi enjoy pie kwesi bodu ono ntiapo or because pressure me kan kra jo say amount for people think say Sunyani na aye Sunyani do ma sinyina no Sunyani me kan say it's all about Sunyani East and West. I need a refi West no. Enti ball asem cleanliness bibia Sunyani East for the pressure move. Sunyani West have a lot of problem. By yeah attack Sunyani East asem. That's true. And the maybe schools are far away Sunyani West. But the maybe an tell you Sunyani East there. And honorable we see Boardman relaxing or just say you yeah. I'm telling you the truth say Papa he has to set up as a masa as a municipal chief executive he has to set up mese kwame da bia me kan say no mese members of parliament any MC yansire obia o kwame yansire obia o it is not a begging stone so wo na wuntimi nya member of parliament na enya nko na kita degree wo Sunyani ha wo sifom simple nti nya fe na obeka hwe yesuaje yade and yade kwa no hwe na wuntima step now na no yete MC bi hwe ya no hododo no on hwe letter nkoma ayi na kwa kuva say due to health and wuntima nye o yade de obi ansere yade ba hwe na yade mmoawa step down and somebody office or your fit na emna boa na fe nema entimi enkoso kwa me man can admit is so me mfa no nye excuse o say me say ono an admit o admit it me no interview was ono won tiapo affecting adwuma na o mintimi nkyere bo ka so on tiapo because enyina to be tiapo so ye ba adwuma but affect adwuma ba dia wontimi ma recently you were here and the minister chief executive I resigned because of ill health yes so if say affect adwuma on janum guase the time applause no high pay no comparatively to constituency chairman ni ko bi na manka bi de enye nanso mprempi no enam yese ene nkabone a efi yenu mu banti yentume nsiri mpo na ya kire ya adwene ewo bibi ho nanso ohaye nyina to atwa efi se reflex toothpaste aba edwaso or the aloe vera gel na aye reflex toothpaste enti eboyese no ho ban mane ye den na sanso tie enum wo benya reflex toothpaste ewo supermarket bia reflex toothpaste sere ne kasawa hotosuom enkratwe FDA agiatum
Esan Ban Herbal Center na dwuma pa wa ye ewo my Ghana wunti se obi onom bia se yo boni dia ni yes atemfo pan aye adwuma so no eno nti tractor drivers ne taxi drivers so omo de omo ben no ebo ne ekire yare sa Ban Herbal Center edema se ye no mpem yade asikire yade stroke netete or fibroid why emre ewo mpam ana o fichikom how ekoba ekuro na atuwa fobro Ban Herbal Center na umfa wo yade enkonsan famada enfonsema mo yade dimpra ni beje yaresa ewo Ban Herbal Center Kumase Ban Herbal Center ewo Tonsu Agogo ye be Agogo Government Hospital achiwa frɛ wo 0244083482 atemfo ba nyare wanyina ebejuane ba Darling. Yes, sweetheart. Obi bought doorbell no. Mama question no. All right, sweetheart. Hey, very good you. Hey, I'm over. Not madam boy. What on for me no na she dan mu ho. E free so we cheer Mr. Kiwa. Na ho odi yan bomo gina ne nice so yi. Jai. Enya girl. Kokonsa Mr. Kiwa man no gina me nice so nti. Wo mama madam fi kura no fie. Wo bro no fela. Ne nyem wona na nsem ho me ba na modi ntokwa ne emu na nketeketi. Sabre no. Na on sha same farm Mr. Kill. Mr. Kill, at me stress so. And the most important one is like my wife is saying. But you say, remember what you fear doing what trade cro. Sompa, Mr. Kill, our pharmacist, herb and chemical shops. At phone phrase 0244275429 0244275429 and as 0206271016 0206271016 fra homa yisuna do bia ope bia emfama be bia ton do bia nso eben announce ko pharmaceutical shop bia ben wo for the show na jode FDA age edweden krato yato. This place that I know where the pride of the island shows every face. Onipa biara owo apomuden pa ewo ne se ho no ewo ahotoso kese wei inti na Oak Dental Clinic ene won anim difo di dwumadie bi ti se wo hohoro se ho wo pese wo pause ne ho wo se na tu wo pese wo hye ye filling ye braces ene ese ho dwumadie biara Oak Dental Clinic apono ebue efijuoda ekosi memenda abra abono nwoche na yapon no num pepepe yen asoye ewo abisim ye ni Jenny Guest House ene di hwe ni mu wo betumi afre yen ewo 020-166-0218 Oak Dental Clinic yeji insurance BTC Apex Health Insurance Ace Medical Insurance Nationwide Medical Insurance Gab Health Insurance any Premier Health Insurance Oak Dental Clinic Sirwon Kwande nyina. Mese, what dear Catonete, O Catati Ohudien, once ya to Niemum, says dear Chia dear Sevilla, Niemo Buono, some way retire, so Yanamuni, Nanso Ajumakuba cope and or Juno to a silly Niemano, while Teso, Royal Foam, at the Niemano, so